nathi besiphelelwe imivandedwa, ngesikhathi nathi besisebumnandini, mamela imali ayenzi umuntu angabi na stress. Ungaye emediclinic uzawufika ugcwele abantu begcwele stress. Ungaye nakwesiphi isibhedlele kawumlandelela imillionaire, kawumlandelela ibillionaire, but stress sigabela ngapha kwebillionaire. Simntu enemali zakhe ashiye ibhedi yakhe ayolala esibhedlele. Jesus. Kodwa uthando lukaThixo liyasidina xaba. Hallelujah. Stress lisidine kwimivandedwa, lisidine kwinhlungu selilizwe, lisigcine kumaxhaleli lizwe, lisigcine ekukhathazekeni kwelizwe. Liyasilondoloza lithi izwi likaThixo, uthando likaThixo lisikhokelele ebomini obungunaphakade, but imali ikukhokelele entshabalalweni. Namhlanje awusashunyelwa ngothando lukaThixo, sekushunyelwa imali, sekushunyelwa imali, sekushunyelwa imali, sekushunyelwa imvelo, sekushunyelwa ukudrive, sekushunyelwa izindlu ezintsha, sekushunyelwa unxiba kahle. Uthando lukaThixo lusashunyayelwa, ubungcwele bukaThixo busashunyayelwa, uxolo lukaThixo lusashunyayelwa. Singaba khona amabusikhosane zonke izinto, kodwa bangaba ukuthando kaThixo kubalise nese ngokuthi umuntu ade shumela shi. Ungazi uthi ngoba unento zonke udabukela umntana ohlala etyotyompheni olale ngadlile mhlawumbe, uthi ungam-adopta ngokwentetha namhlanje, umthathe ngoba ufuna uphungulela umthwalo abazali badabukela, umthathe umzise ebhotolweni, ulala etyotyompheni kakunetha liyanetha, makunetha lihlala liliqhwa, umthathe uzomfaka endlini, umthathe uzomdrayivisa imoto, umthathe uzomdlisa into angazange wasidla, athi sele khona bambonakali. Sikhona zonke izinto ezingamenza jabule, kodwa kusileka uthando. Athi nabantu abasikhona izinto, ikhona into engayifumaniyo apha egama yalo uthando. Ekhaya noba ngekho phina phatha, noba ngekho rama, noba ngekho moto, noba ngekho sigawushi, kodwa uthando lukamama ndiyaliva, uthando lukatata ndiyaliva. Noba silala sihle isonka, kodwa nilala ndimnandi apha nditya konke, but ndishota ngothando. Ashiye baba umnuko uneuneyo akhetha ukuyela etyotyompheni, ngoba etyotyompheni kukhona ubushushu obuvayo angabuva kweli lizwe libonakala ingathi liqhamile. Into ekhona abagcwele sidinga uthando lukaThixo. Uma naselikhona liyasithatha uthando lukaThixo lisikhokelele ebomini obungaphakade. Enye nenye into izotsalwa luthando, ngoba uThixo uzinto zonke. Funda mama. Verse 31. Verse 31. Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi. Sithini na ngoko kwezi zinto? Ikuba ngaba abantu bazalwane uThixo umuntu ayibona Nkosi yethu. Ngifuna uphume apha nesiqiniseko sento ukuba awuhambi ngakwicala labantu, uhamba ngakwicala likaThixo. Ngoba abantu abafana ukuthi bayaphoxana abantu. Ungasumethemba umuntu umethembe, mawujikelwa lajayo umuntu avela kukhuphe ngefestile. Awuveka ubuhlungu ukukhuthwa ngefestile ngumuntu ububeka ithemba lakhe kuye. Kulapho kuvuka khona ubukraka. Namhlanje sekugcwele ubukraka kwabakholona abasindisiwe, kungenxa yabantu ababethembele ngabo, kungenxa yabantu abebebathanda, kanti abanalo uthando. Ababathandwayo abanathando lokuthanda ababathandayo.
kodwa ngifuna uphume kumnuko. Uthi noba ngabangabikho abantu enkankwami, noba ngashiywa sisihlobo, noba ngashiywa ngabazalwane, noba ngashiywa ngodadewethu, noba ngashiywa ngabantakwethu, kodwa as long udihamba noThixo, as long udihamba noJesu, ngoba uJesu into yonke. Manje uhamba noJesu yonke thama, manje uhamba noJesu ngomhlolokazi. Izwi lenkosungutho ukuyisewe ngethama, ungumyeni kahlolokazi. Nkosi funa mama sokoduka ukuba uThixo ungakuthi ubani na ongasichasayo. Nathi into from ibambe ibangaba uThixo ungakwicala lethu, ngoba ngamadwihla leKapa, ngabathakathi beSouth Africa, ngabadimonelizwe, simpundulo zezwe, noba ngobani bezwe, kodwa uPaul ubuza umbuzo kahle, esazi ukuthi sikhona izinto ezimelana nathi, ezivukelana nathi, kodwa unento ethi ukuba ngaba babumnukwa uThixo ungakwicala lethu, kubani ongasichasayo, kubani ongavukelana nathi, kubani ongasitekela phansi, ngoba umuntu wavukelana nathi uvukelana noNkulunkulu wethu. Ngoba lithi izwi lenkosi, impi esiyilwayo akuyona impi